Prangsi kadoi hona meni li adap kemia kardom pajirlo pini karbing long rar Phan. Kedam tang 73rd mate troxikia bracket home. Karbing long foundation there ni. Dipu tara lang solong talon pono lapang damang so on hood karbing long autonomous council ke Japon atum. Tim karbing long mate BJP atum pensi talon pono lapang damang so on hood. Ni tum theglong lo ongdung elected members atum pen alang litum ke claim ke dama gut hak lam ke than pon tum theglong lo labang so unang bong pen ni li ke theglong teng polo tang te prangsi ka churu mi bang ke bokajan LEC pen ritum ka chotoi dun MLA ke hai Dr. Numol Mumin apen alang le ke non deputy speaker lo Assam Legislative Assembly lo Lasi alang li kaning je alam misen, tima alang li kaning je bangala la hello. He speaks about the development in education sector in Karbing Long. He has pointed that Dr. Mumin has pointed out that there is a large development in education sector in Karbing Long, especially in the private sector, private school. He's speaking the truth. Yes. Aholam ke la hello. Private sector atum si nona bangke school mati education hin bangke paprang pon bom itum theklong lo government school phan mate la penke alang li paklang pon thulo je lan so se government school mukha lan so se private sector mate private school sona thak kapa develop je phan ilitum bor inang ji alang li ning je lo. So I personally thanks Dr. Numol Momin for his wonderful speech and for his encouraging to the leaders of Karbing Long Autonomous Council to take forward on education sector. Apena so dung nile thek thulong lo poithalang so mate bothalang so LEC pen elected MLA ke hai Rup Singh Teron alang li ta penangan paklang pono je la da Karbing Long development Ahin non 73rd apong ke chokan bangke Karbing Long ko an chelar lo malang li paklang pono seta alang li phan nile thang ke no da jongpon pe muthe esonalam pakeng doni bang do je aprang ke toward a bihek setanon ke four line nu pu la pena sona ta se taralang so dam toward aprang ke asap so ya di setanon bang ke dam lo polo tang de four line ko an ma gari pang plong i ning hang an pang plong de chok pula ha la se pu MLA ke hai Rup Singh Teron ke hai Phan ta ni li pakeng ngang tu mang ke la ke four line pu gali four lane pu ji four line pu gala ke tomar phan li four lane la se four lane towar pu si pu ji la lo Lapen isi nilihin pen pini ke jongdun kang tung athe bang la lo dak haurghat LEC pen itum ka chotoi dun ke hai MLA Dorsing Ronghang alang li lam kaning je ke it's very unfortunate atumi son dak council foundation de Karbing Long foundation de ni si alang li bang ke lam kaning je partin phit li lo kaprek MLA la pen ke MLA tum la pen kaprek elected members atum pen ke da Karbing Long ko anching thur marching thur tema ko PC claim ponai mal hailam se nije pono sita MLA Dorsing Ronghang bangke dak bangke BJP meeting ason se pin chong thu dalilo ke dam tang 2023 ningkan foundation de anita dak longnit long padu tala sun bangke original sex schedule ke power ave popaning jelilo di halo sun bangke non pininga bangke 73rd apong ke chong taralang solong council foundation de mate Karbing Long foundation de ni bangke kaning je thu MLA Dorsing Ronghang pai nang parlin du ni lo je alang li ke chong pon ke lo pohelo je bikhekoi je ai kathar mate APHLC atum hasi puda je APHLC mate je ai kathar tum kaning je ke hello karlitang ru samson sing ti la pen khorsing tera atum ke wan a 6 schedule ke aki thutang puse APHLC tum kaning je puse MLA Dorsing Ronghang kaning je lasi Dorsing Ronghang MLA ke haifani le kar jugang tung bangke APHLC atum ko madabang puse iru samson sing ti lapan khorsing terang tum ke wana 60 ki thu pu kaning je ma ko nata tim si kaning je ma labang so proof bang rat han peklang paminang je nili tum ke samson sing ti iru samson sing ti lapan ke pu kar litang first si ma ke hai khorsing terang phan bang ke ni tum ke pin rem long le pinang son ke lapen ke hala tum ke wana 6 schedule ke ki thu pu ke tum ning je long le lasi alang li la puson 73rd Karbing Long foundation de ni rat ang no kaning je plum ke 6 schedule ki thu pu ke la ke nil tum APHLC le kaning je gali bon ta
MLA Dorsing Ronghang lang si kaning je lasi labang soal lam patang nang rap hari verification pi pami nai 6 schedule laki thu pul lamso gali laki ni tum laki je gali lapen ni tum laki je lu pulutang te laki ahok lam lo laki nili tum phan case nang piu nang litu India government na tum testame laki tum han action ang un 6 schedule laki thu polam ke because it is a part of Indian constitution 6 schedule is a mini constitution and it is under the Indian constitution and it is also a part of Indian constitution. So you cannot blame the sixth schedule. You cannot blame the sixth schedule to the Constitution of India. Nangli sixth schedule to the Constitution of India panaki thupu nangli ninje on elaki. Nili tumke ninje long le kente. APHLC do ninje long le. Majok ta ninje long le. Komada leader lo APHLC la rang bo sixth schedule laki thupu ninje. Aho. Non kachari bo matum la pen ke damtang kachari atum an setame sixth schedule kachini nedat penajok. Kelang apang kri penajok. Di karkan pon lapen kapa phukji bhan ka bor ipon do lamode kalang ninje sita Samson Singh tia ke hai pen let coursing terang ke hai ke 6 schedule laki thule ke ban kali lapen ke latum 6 schedule kapa phukji bhan ka meklem ngali ten nangli MLA Dorsing Ronghang ke hai ko nat authority ban si ko nat a provision ban ke jong man sin tum han 6 schedule laki thu si ke ban pu APHLC leader kan ninje pu pula ko nat tim komentu apor kan ninje nangli rat han peklang tu la solam Hindi lang manggil halo MOU lapen MOS kache top pen 6 schedule ka pe phuk pusi APHLC tum ke jong dun pusi MLA Dorsing Ronghang kaninje MOU lapen MOS ka pe phuk polam bangke MOU lapen MOS kache top pen 6 schedule ka pe phuk polam kaninje nang ko the banggil halo hala MOU ta all in all malin tum ki chokche at point tum ke jong dun kali 30 department mano lale ke chokche point tum jong dun kali sita hala close all long MOU close all long land alienation pu awards ke to ko bangela ke chidon unde la panage chokche Kepi ke tum dak long le nam long le polam situm ke jong cho la pen MOS long satame de la nona phike che to MOS long 2.3 long ne pinege to do di 10 seat open for all pu la bangke ni tum chidon unde che song lo ni tum rally to dam lo mi theng tom ben che song lo Pima long recap si ke bege che tum phan non tribal tum phan ki PG pu bangi tum project people polutang te 6 schedule habar loke constitution 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 teng polutang te dake tribal area lo 10% 10 seats ki pinai gali 1 seat tai tum piune ke bege che phan ke 100% it belongs to the tribal people the lands belong to the tribal people it's all because the constitution is given to us last thing tu paklang chot mati 6 schedule ka pe phuk at pole punun gali MOS MOU ke che top anda chok chi at pole tum kali certain close do halada aja ka point do hala pai tum che don unde lapen tum khai phan henu dakji gas itu paklang cho lapen kala autonomous pu pavidat di non ke damtang MP election mangke number 6 di pu ST parliamentary constituency pu si tok cho tak ke damtang election hod an mangke number 3 autonomous ST parliamentary constituency pu si keto people si nona mangke autonomous pu pavidat lonte website along ex autonomous district pu people si ketok lonte la bang nam tum peklang tu nai nili tum ke opposition party tum ngena paklang po nali tum ke ruling party nali tum government aphan central government phan nali tum la so lamang arjunang kokko di lasi autonomous MP sit long bangke autonomous pu ke ave lake karbin autonomous council long chat pu bangke lake nali tum pa chum bai lake people of lotane karbiang long la pen North Kachar Hills Autonomous Council la Parlopet Autonomous District Parhini Parlopet mensi la ST parliamentary constituency ka salam la bang nali tum confusion akam plemri lapen nali pulo di Mahasa Autonomous Council pu non ada di Mahasa Autonomous Council pu be North Kachar Hills Autonomous Council pu si pulang nali tum ha haflong damo nantum theklong pu lalo lapen kijut si ala manglalo nali tum karbiang long monsam development wanangji pulo tangte la APHLC leader tum phan Halloween nali tum bidai nangji pu kanije lasi nali ku pi phon si lagi pudama APHLC leader tum phan nangli Ladak pen Halloween adim bidai dam nai puken nangli attempt to murder alam se lagi kaninje lasi lam kaninje ta thek serte lam thek the nang men nang se ching nang inon ke Halloween ladak pen atum han bidai nai toy nai mane kupilo election parem nai pu sante son ta non bangke nali kaninje tu bangke karbiang long monsam development nangji pulutang te APHLC leader atum han Halloween nangli bidai nangi pusin nali kaninje lasi it's very unfortunate nangli like attempt to murder alam se kaninje lapen nangli ratang nula clarification chipi vek nangi la halo la sini lia kapreng lam kaninje o elo itum CM tuliram Ronghang ke hai alang li kaninje la halo jong si July chik lopen ko mane jong si
political leader satu Phan kalili kalang lang ason kaning je thap ke tok thap do polutang te kani thap rat Phan pamuhu thap do polutang te section 197 section 197 1 dia teng pen jail beng nang ji la pending kan thom non bailable jail dunai palam se kaning je lasi laso teng polutang te section 197 1 dia teng polutang te non MLA ke hai Dorsing Ronghang kaning je alam bang ke la ke non bailable alam se ning je lo lake je APHL sel leader tum Phan Monsam development nangji polutang te karbino nai polutang te Halloween bidai nangi attempt to murder lam se ganing je hinia bangke Samsung sing ti pen coursing teran ke mana sidul ka ki thu polang li kaning je thap lahai kani thap kaning pura lang li do lahai teng polutang te Dorsing Ronghang phansi la bangke section 197 1 dia teng pen alang phansi pabon paprang nai la hello ni li kaning je ke ili ka prek lam ke ninji o elo ladak ni li ka komane phan kapin remji komane phan ni ke benji komane Phan ni ke jong doni bo Phan ki jong doni kanije gali seta pini ni live ang ko akti bangal hello ke nam tang 73rd Karbiang Long Foundation there ni taralang solong katalon hud aka hai Dorsing Ronghang alang li kalili kalang lang parlin parlo radang no kanije thap lapengala tuson angkur kabe alam kanije posi pini ni hen pen radang no stame ni clarification pinang koklo lapen peklang nang koklo la hello lan lam 10% iliam the pir koklo kardom